Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antornews. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Ki Pulit jong Manipur kila kembun ngut ki runar bar kila kurup iki tiar ialeh bar ki kalitu ki jingpyrshang kidang yai bteng bante tehlakam ki kam shim kabu bar ki kam runar kylleng ke jylla. Ki bor pahara jong Manipur kila kem iki katu kat ningut ki runar ki berang trei kam bar ki belayo ban yo kurup iki katu kat ni ki tiar ki bakongsan. Kila persyang bante tehlakam ya ke jing shim pisa bar ki kam runar kylleng ke jylla leng ba ke jing ya trei lang bala pensyong nongrim haki kam wat nia haka kendai turik unai tong. Hagajin kenraba kerpang hapo Imphal Police Station arngut gidekot jengka kinhun UNLFP bala syakang persyak ukshetri mayum blish bala sin kerteng ulam yanba arposnem na kwak hitel akham leikhai bad u pepam jet sing arposnem na napet pali maning leikai lakem yu hajan khuyos yuripok. Lakin no bagi tiki arngut kidon kti haki kam jawa pisa ki bala temu ki skul ki he sorkar badi ki pat ba Imphal. Kitiar ki belayo kurup ki kentup ya pratli ki mobile handset kapisa arspa sanpo ki adhar card berkawi ka kali saw syaka hagaju kapor haka pratrik unaitung ki Pulit ka Manipur ki layo kurup artli ki kalitu ha kapor bagi pelong ya kejungya ki kerpang banyada na ki kalitu ngalor kata laweng no iki tinted glass na ki shispa khat pratli ki kali haka leng ke jylla kum shibenta ban penklanya ki lat jingyada. Ki bor sensyar kila penjur ya ke jeng kenra bat jeng pet ngor ha ke leng ke jylla ban penprai ki jaka shimpisa bat ban khanglat ya ke jeng yak lenti jeng ki runar syabar pun.